kumulay ipi parlok sa isin kani por senrai aku ba mariam ni kelador kadi por rep ke ba di pinyu ibon di pentha aku ba hinong rep ke ba ta de por ot ba menta tak step ngap ni don ni ka wi jaka bagi kot tradisional kedom jendru kemudian hajan kisnong kinci di menta ni lam ipi penpeni ka wi nak jaka aku di kinongan jo ka jo ni kedom hadis kenap abang kiu dak step ni abang kimi ni jaka di menta ni lam ipi penpeni ipi kum dari jaka kedon kinci jo wes kasih yang kimi don ni kecu kalau jing kenap kalau mar kunjung kali ni lam ta ila boy ni halor jo kedom jendru penhani dan penpeni ipi yang tei keduriau jo kilo kani kami nom jrom kani kedai tem jo kinci buat kumba kini kita kai kumba tadi ditang kalau buat aku umdam tei kumba julam tu ikut senong kami ikut senong dah he ha siap tem jo kini kilo kidon gieng kidon surok kidon kiwa kidon kipentha kidon kibriu kidon kimrat bakaro kijajing kau kibaim Porlok, just looking like wow. Very beautiful, very elegant, just looking like a wow. Kani kani tem kenci. Agni ka senong mau lang ren. Buat kedom kani kedom jendru. Lara pijai tu syukia ajingkia. Yakum kani penyu itang ha kari jong jingpus ni. Reki na jingkia. Ki dam step war mare sha uni ulum dom jendru. Hai benda ha. Jauh deh. Daya penta hangne. Kidon hajrong jong kilo. Ndon kam syong airplane, ndon kam lekyo syong bunai. Hangne hi penyu syai pernah. Nang tak nom jong kai kubala. Boy senong jong lara kuwa penyu sa kawi kita. Kalau dia sering menong jong sawan ni di West Castle Hill, Eastern West Castle Hill. Mungkin si kau belum tengok kamu itu. Tulis dulu. Oh, what is life like? Shit, don't hurt me. It's almost 7, but still looking like a wow. You have to come here. It is a cloud looking like a wow. Finally, iya, rung hapo jong kilo. Man pet duna yusi po. Ulang kitia la kuhur kar berkejan sia macodeng. Kejodeng kala ulah ino shalom mi kejodeng. Hapre jong kita kilo ha kejingwar enti ngayu iya kejuti. Kaya serim ni kejuti jonga. Bo anda ada page bahal kadai man kijala jong. To song ye nama kejing dum kala mo. We yu ban yu i. Ya ka kamat la jong ro pinom yu i ha kejing dum jong lo. Tingi pan ma bi kata aku parlok kum kirong page ya kane ka kubar ka bagi admin taka step. Te une kan udai uta orang jele orang setar bumi na kini kilo. Rangkat kiliput, ya kumta ini wan no manta, ini jom bisik, ini lempat bisik, ini memang pur ha surok.